Klat Kinsan u Dr. Ricky Ejesinkon. Kulih kibro kiperlok kiparjor kipius ngetanan bayi kubur kening channel. Deperlok kajing klat Kinsan jong u Dr. Ricky Ejesinkon. Kalong jing dunong kabakraw henne kajan min haka kat kena terik naiba ar jar arpendri. U Dr. Ricky Ejesinkon u badai u MP jong ka Shillong constituency ula klan no henne ka janmin ka badai ka kat kena terik unai ba ar jar arpendriu hadin ba ulayo eka jingpang hat atak kumta marmar ki para bahidon rungkat batu kilaya rai usha Robert Hospital Henry ki doktor ki lepente bi u ba ula klan no de namne perlok kublesibun kublesijarmo.